Yesirika munyemerere nongera mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi ni kwa kane, ni tariki 7 Gicurasi muri mwaka wa 2026. Mwese muherereye mbifurije kugira ibihe byiza. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere mbabwire ko aya makuru tugiye gushingira cyase turaza kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira muri aya makuru. Raza kunyemerera twerekeze mu mujyi wa Uvira, ndakubwira ko imirwano imeze nabi. Ni imirwano hagati y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Turaza kurebera hamwe aho imirwano yaramukiye, tubabwire aho bigeze ubu ngubu, ariko tubabwire nuko ibintu bimeze. Amakuru aturuka haravuga ko abarwanyi benshi b'igisirikare cy'u Burundi bamaze gufatwa, bakaba bamaze gufatwa mbere. Turabyinjiramo ku buryo burambuye. Tshisekedi Chilombo yasabye imbabazi, yavuga ko yabeshywe agashaka gutera u Rwanda kandi atari mu by'ukuri atari ukuri. Turaza kurebera hamwe uyu mugabo ku munsi w'ejo yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Turaza kugaruka kuri bimwe amenyamo byagiye bivugirwa muri iki kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Igitero cya Mayimayi mu gace karimo FARDC n'ingabo z'u Burundi mu bibogobogo cyongeye guteza imidugararo. Tshisekedi yongeye guca amarenga yuko yifuza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iguma mu ntambara kugira ngo atazava ku butegetsi. Perezida Museveni wa Uganda na Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu rugendo rwo kurushaho gukomeza umubano hagati yabo bombi. Turaza kurebera hamwe uko byifashe. Urwanya umutwe wa 23 bakomeje kwiyubaka, ubu bamaze gushyiraho ishami rikomeye cyane rigomba kunganira ubuyobozi. Turarebera hamwe uko ibi byifashe. Impunzi z'abanyekongo ziri mu gihugu cy'u Burundi zirataka kandi ziratabaza cyane, zahuye n'ikihe kibazo. Amakuru aturuka aha aravuga ko ngo ubuzima buzimereye nabi, ubuzima ngo burimo kuzicika zireba. Turaza kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi turebere hamwe uko ibintu byifashe. Turaza no kwerekeza mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo, aha haturutse inkuru ikomeye. Perezida w'iki gihugu amaze kwirukana wari umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu. Ngibyo uko ibintu byifashe rero nshuti bakunzi bacu mudukurikirana ku Ibendera TV. Munyemerere mbahe ikaze, nizere ko meze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Ntago turi buze gutinda, ahubwo ni munyemerere niba wamaze kugera hano nkorere like, aza kuba ukoze cyane uze gusangiza ya makuru nshuti n'abavandimwe batandukanye. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, ukore kuri ako kantu gatukura aho handitse subscribe, aho hakore uhemeze ukene gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification. Utamakuru uzajya uyabona udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ni munyemerere dutumike rero, ubundi mu kanya gato ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Mukada, ikaze amakuru ku Ibendera TV. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabatswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko, avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Hatanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Hatanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Hatanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti.
Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu rero mudukurikiye, ikaze kuri mwese. Makuru agezweho hano ku Ibendera TV, iri munyemerere duhite twinjira nta gutinda. Aya makuru rero ni munyemerere tuyanzikire muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeye yongeye kuramuka, ikaba imeze nabi hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abo bafatanyije ndetse n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Imirwano ikomeye yongeye kuramuka mu gitondo cyo kuri uyu munsi, yongeye kuramukira mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru turutse mu baturage akomeje akuvuga yuko imirwano n'ubundi ikomeje kuba ku rwego rukomeye cyane, aho abaturage bakomeje guhura n'ingaruka z'umutekano muke. Abaturage benshi biravuga ko ngo barimo guhunga. Amakuru rero aturuka muri Uvira aragaragaza ko iyi mirwano yongeye kuramukira mu duce dukikije uyu mujyi wa Uvira twa Kingoro, Kigurwe na Kabunambo, aho impande zihanganye ziri gukoresha intwaro ziremereye n'izoroheje bigateza impagarara zikomeye mu baturage. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi ahagana mu masaha y'isa 12 zishyira isa moya habaye ambushi ikomeye cyane abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Vuga ko abazengurutse agace ka Kabunambo bakagutiramo abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Avuga ko abasirikare babarirwa hagati ya 17 na 18 abo mu gihugu cy'u Burundi bafatiwe amiri ahangaha. Amakuru aravuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi ugereranyije aho biriwe barwanira ku munsi w'ejo naho bageze bungo bari mu birometero barirwa hagati ya 20 na 23. ubwo no kuvuga aho abari kurwanira ndetse n'umujyi wa Uvira, ibintu bigaragaza ko ihuriro ry'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo rigizwe n'ingabo za FARDC n'iz'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo n'abacanshuro bakomeje kugenda bahura n'akaga gakomeye cyane. Kandi amakuru aravuga ko ngo barimo kugenda basubizwa inyuma. Icyakora ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 rikaba rikomeje guhangana n'aba barwanyi ku kibi n'ikiza. Abaturage benshi batuye muri utu duce, amakuru aturuka aravuga ko bamaze guhunga bagataye ingo zabo, bakaba barimo guhungira mu bice bitandukanye babona ko bifite umutekano ugereranije nako bari kugeza ubu ngubu, nubwo ikibazo cyo guhunga gikomeje kugenda akiyongera ahangaha muri ibi bice. Amakuru atandukanye ku by'iyi mirwano yaramutse ahangaha aravuga yuko n'ubundi barwanya ba Alliance Fleuve Congo 23 bakomeje kwigarurira duce twinshi. Hari amakuru avuga yuko ngo bakomeje kugenda basatira gahunda ngo ari ukwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi bitero bishya birimo kuba mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba indiri y'amakimbirane akomeye ashingiye ku nyungu za politiki, ubukungu n'umutekano w'akarere. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo bakaba bakomeje kunengwa yuko bakomeje kurushwa imbaraga n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Nta mugayo kuko minsi ishize cyane Minisitiri w'umutekano
yavuze yuko igisirikare cyabo cya FARDC, ni minisitiri w'ingabo yavuze ko igisirikare cya FARDC kirimo kwinjirirwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23, akavuga yuko tekinoloji yabo ni y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 naho bihuriye, kubera yuko ngo tekinoloji yabo iri hasi cyane, ibintu rero ngo bituma bakomeje gutsindwa umunsi ku munsi. Ku rundi ruhande abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bakomeje kugaragaza imbaraga nyinshi ku rugamba. Ibi bikaba birimo gushyira gitutu kuri leta ya Kinshasa cyane cyane mu bihe ibiganiro bya politiki bigamije amahoro bikomeje kugenda abigoronnege. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, n'umunyemerere twimukire muri iyi nkuru ndakubwira ko mu gihe imirwano ikomeje ku munsi w'ejo, Perezida Tshisekedi yahamagaje abanyamakuru aganira n'itangazamakuru, agira byinshi avuga, ariko abanyamakuru nabo bamuhata ibibazo nubwo nawe yagerageje kugenda abisubiza. Ku ikubitiro Bwana Tshisekedi yasabye imbabazi, avuga ko ngo yabeshywe agashaka gutera u Rwanda kandi ngo abiturutse mu nzira z'ikinyoma. Perezida Tshisekedi yasabye imbabazi abanyekongo, avuga ko umugambi wo gutera u Rwanda ngo yawuhagaritse inyuma yuko atahuye ko yari yarahawe amakuru atariyo ku gisirikare cy'igihugu cye. Mu kwezi ko Ukuboza mu mwaka wa 2023 ubwo Tshisekedi yarangizaga ibikorwa byo kwiyamamariza manda ya kabiri, yavuze ko isasu y'ihuriro Alliance Fleuve Congo ma 23 nirigwa mu mujyi wa Goma azasaba imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko y'iki gihugu uburenganzira bwo kurasa mu Rwanda. Yagize ati ntimugire ubwoba, igisirikare cyacu gishobora kurasa i Kigali kiri i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kagame ntazarara mu nzu ye, azajya kurara mu ishyamba akinishe abandi, ntakine na Fashibeto. Ubwo yavugaga Fashibeto ni Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha Tshisekedi yakomerwaga amashyi n'abaturage menshi, akomeza agira ati isasu ya mbere yabo nirigwa muri Kongo Igoma cyangwa agace kagafatwa, nzahuriza hamwe abagize inteko ishinga amategeko basabe uruhushya rwo gutangaza intambara ku Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru rero cyabaye ku munsi w'ejo kikabera Kinshasa, umunyamakuru yabwiye Tshisekedi ko ari we muntu wa mbere ku isi ushyira imbere diplomasi, amubwira ko hageze ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibe igihugu gikomeye mu gisirikare. Yamwibukije imvugo ya Vegetasius Renatus ivuga ngo ushaka amahoro ategura intambara. Amubwira ko abahanga bose mu mateka bashyira imbere ingufu za gisirikare, ariko we ngo yashyize imbere diplomasi. Yamuhaye urugero rwa Niccolo Machiavelli n'ibyavuzwe na Barack Obama ubwo yamubazaga impamvu ntacyo akora kugira ngo uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bubone amahoro. Undi akamusubiza ko ahazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari mu maboko y'abanyekongo. Yakomeje amubaza ati Goma na Bukavu bizabohorwa ryari? Ndabaza Perezida wa Repubulika. Tshisekedi mu kubusubiza yavuze ko impamvu umunyamakuru yamushinje kuba umudiplomate cyangwa cyane yumvikana. Agira ati mugomba kubyumva ko umusivile nkanjye udafite ubumenyi na buke ku bya gisirikare, utarigeze agira ubwo bumenyi na buke mu buzima bwe, icyambere mu gihe ibintu nka biriya bibaye ni ikijyanye na diplomasi, ariko kandi ngomba kubabwira ko ibyo ari nyuma y'isesengura rigamije kwibwiza ukuri. Yakomeje agira ati muribuka mu mwaka wa 2023 mu gihe cy'ibikorwa byo kwiyamamaza by'amatora, hari ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza, navuze ku bijyanye n'ubushotoranyi buto niharamuka habayeho ubushotoranyi nubwo bwaba ari buto bishoboka. Uyu munsi ndashaka gufata uyu mwanya kugira ngo nsabe imbabazi imbere y'abaturage ba Kongo ndetse n'imbere
imbere y'amahanga, atari uko ntumva ko nakutajwe, ahubwo kuko nahawe amakuru atari ukuri ajyanye n'igisirikare cyacu. Aho niho yatangiye kuvuga uburyo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kitari gifite ubushobozi bwo kurwana n'u Rwanda nk'uko ababyifuzaga. Yavuze ko uyu munsi abasirikare bamwe na bamwe basigaye bafatwa bagafungwa kubera amakosa ari kubagaragaraho. Agira ati uyu munsi murabibona ibihano abantu bagenda bafatwa, izo n'ingaruka, bivuze ko hari ukuri twari twarahishwe muri icyo gisirikare. Ntabwo rero twajyana ku rugamba igisirikare kidafite icyerekezo, cyacitsemo ibice. Narabivuze mu mezi ashize, ngaragaza uko nasanze igisirikare cyacu, tuvuga ko igisirikare cyacu cyari mu mayira abiri, ibyo byari ukuri. Yavuze ko igisirikare cye nta mpuzankano, imbunda cyangwa se amasasu yo kujya ku rugamba cyagiraga. Agira ati hanyuma wakwishora mu rugamba muri ibyo bihe? Siko mbitekereza. Ni ngombwa kwibwiza ukuri hanyuma mugakoresha ubundi buryo bushoboka, kandi navuga ko twakoze byinshi. Yavuze ko kuva aho iyi ntambara itangiriye, igihugu cye cyashatse ubushobozi kugira ngo cyubake igisirikare. Ati uyu munsi navuga ko igisirikare cyazamutse mu bushobozi, ariko haracyari ibintu byinshi byo gukora, kandi uyu munsi tubasha gutsinda ku rugamba. Yakomeje agira ati hari ikintu kindi ntababwiye kijyanye n'uburyo bampishaga amakuru. N'ikigero cy'abacengezi abanzi bari mu gisirikare cyacu. Ni ukuvuga ngo abantu bari mu gisirikare cyacu batwihishemo, abihishe inyuma y'amasezerano y'amahoro, birangira basenya igisirikare aribo bari imbere. Ni ibintu rero bitaboneshwaga amaso. Uyu munsi dufite amakuru, nicyo cyiza. Turabizi ko igisirikare cyacu cyari cyaracengewe kigasenywa guhera imbere, kuko bari bafite ubugome karundura bwo gufata igice kimwe cy'igihugu. Uko ni ukuri, nta yandi mahitamo rero twari dufite usibye kujya muri diplomasi. Niyo ntwaro yacu, ntiwabijyaho rero impaka. Yavuze ko uyu munsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite inshuti ziri kuyifasha kugarura amahoro, hanyuma nazo zikabasha kungukira mu mutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba byongeye gutuma abanyekongo nanone barakara ku bijyanye n'uyu mutungo kamere w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga yuko Bwana Fashi yagurishije umutungo w'igihugu n'abanyamahanga. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbabwire ko dukomeje n'aya makuru hano ku Ibendera TV. Njye nitwa Mukada. Niba wamaze kugera ku Ibendera TV, unyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka duhinduye ingingo rero, twerekeze muri iyi nkuru nayo ikomeye. Ni inkuru igaruka ku gitero cya Mayimayi bagabye mu gace karimo FARDC n'ingabo z'u Burundi mu Bibogobogo. Mu gihe Perezida Tshisekedi yavuga yuko ari kuvugurura igisirikare cye, akavuga yuko ngo kirimo gutsinda ku rugamba kikomanga ku gatuza, ubu Mayimayi zikimereye nabi, zikaba zongeye kukigabaho ibitero mu Bibogobogo. Mu gihe ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kuvuga iby'umutekano, haravugwa indi nkuru y'igitero cyagabwe n'umutwe wa Wazalendo Mayimayi mu gace ka Bibogobogo. Ibintu bikomeje gutera impungenge abaturage, bavuga ko umutekano kiri ikibazo gikomeye cyane muri ibi bice. Amakuru aturuka mu misozi ya Bibogobogo ni muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko mu ijoro ryaraye rikeye abarwanyi ba Wazalendo Mayimayi bayobowe n'uwitwa Anshora y'ingabo bagabye igitero mu bice bya Abijanda, aho bashakaga kunyaga inka z'abanyamurenge batuye muri aka gace. Nk'uko
baturage babitangaza baravuga ko ngo abahutajwe aba barwanyi ngo bageze muri ako gace mu masaha y'ijoro batangira kurasa abaturage n'abarindaga amatungo ariko abaza guhura n'ubwirinzi bwabakomye imbere bituma habaho kurasana kwabo hagati yabo n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Amakuru yizewe bavuga ko abo barwanyi bahise baraswa birangira bahunze berekeza mu bice bituwe n'abapfurero ni mu gace ka kwa Sebasaza aho rero n'ubundi batashoboye gutwara amatungo yari yabazanye. Umwe mu baturage wavuganye n'itangazamakuru yagize ati mu ijoro ryarayerekeye mayimayi yowe na nshore y'ingabo yinjiye mu bice bya Bijanda bashaka kwiba inka kubw'amahirwe abaturage baje kugoboka ariko bakavuga ko ngo n'igisirikare cya FARDC cyaje kugoboka. Aho rero abarwanyi ba mayimayi ngo baje guhunga berekeza mu gace ko kwa Sebasaza. Kugeza ubu rero amakuru akabavuga yuko n'ubundi ngo abahunze ngo nta kintu n'ubundi babashije gutwara ahubwo ngo baje gutakaza magazine eshatu zuzuye amasasu y'imbunda zo mu bwoko bwa AK47. Amakuru kandi avuga ko muri aka gace abarwanyi ngo bahasize magazine eshatu zuzuye amasasu y'imbunda zitandukanye. Kugeza ubu ibintu bikaba rero bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru aha muri bice, mu gihe n'ubundi abo ku ruhande rwa leta ya Congo bo bari Kinshasa bakomeje kwikomanga ku gatuza ariko hirya no hino mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibintu bikomeje kuzamba ku rwego rwo hejuru. Reka unyemerere nanone twongere twerekeze Kinshasa nkubwire ko abo tuvugana Kisekedi yamaze guca amarenga yuko intambara yifuza ko yakomeza kugira ngo n'ubundi ibijyanye n'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2028 yigezweyo. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihugu cye mu myaka 2 iri imbere atazaba mu gihe intambara ihanganishije ingabo ze n'abarwanyi bo mu mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 muri Kivu zombi izaba itararangira. Uyu mugabo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku munsi w'ejo yeru yagira ati nitunanirwa kurangiza iyi ntambara ntituzashobora gukora amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2028. Ntidushobora gukora amatora atarimo Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo. Tshisekedi watanze urugero kuri Ukraine yashimangiye ko bidashoboka ko amatora yategurwa mu gihe hari ibice by'igihugu cye byafashwe. Tshisekedi yavuze ibi mu gihe mu kuboza mu mwaka w'ibihumbi 2023 ubwo yatorerwaga kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri manda ye ya kabiri. Amatora yabaye ariko ngo ntiyitabiriwe n'abaturage bo mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'amajyaruguru, by'umwihariko abo muri teritwari ya Rucuru na Masisi zagenzurwaga na Alliance Fleuve Congo 23. Muri 2028 biteganyijwe ko ari bwo Tshisekedi azaba asoje manda ebyiri yemererwa n'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo kuri ubu akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ahindure itegeko nshinga mu rwego rwo gukomeza kuguma ku butegetsi bwo kuyobora iki gihugu. Kuri iyi ngingo Tshisekedi ku wa gatatu ku munsi w'ejo yavuze ko nta gahunda yo kwiyamamariza manda ya gatatu afite ariko ko abaturage niba bimusaba azabikora. Yagize ati abanyekongo nibansaba kugaruka ndi ku ruhande rwabo, niba guhindura itegeko nshinga cyangwa kurivugurura bigomba gukorwa ntibizabaho abaturage batabanje kugishwa inama kuri kamarampaka. Kuri ubu ababikurikira
akurikiranira hafi n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe baremeza yuko ibi babyamaganira kure, bakemeza yuko ngo izi ari gahunda za Tshisekedi zigamije guhindura itegeko nshinga kugira ngo agume ku butegetsi. Perezida Museveni wa Uganda ngo twamaze kwimura ingingo, twamaze kwimukira mu yindi ngingo. Nongera kukwibutsa ko turi makuru ku Ibendera TV yagezweho aya masaha. Nge nitwa Mukada, ibitekerezo byanyu ndimo kubibona byinshi cyane, mwakomeje kubitambutsa mu kanya gato cyane ndaza tubinyuzemo amaso. Ni nako kandi nkomeza kubashimira cyane mwe mudukurikiye. Nongera kubibutsa nabamaze kugera hano ku Ibendera TV, nkorere like uraze kuba ugize neza. Perezida Museveni na Tshisekedi bari mu rugendo rwo kurushaho gukomeza umubano hagati y'ibi bihugu byombi. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi yakiriye intumwa yihariye ya Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, yamushyikirije ubutumwa bwihariye bumutumira mu birori by'irahira rya Perezida Museveni biteganyijwe mu cyumweru gitaha i Kampala muri Uganda. Aya makuru yatangajwe n'ibiro bya Presidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo tariki 6 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2026 nyuma y'inama yabereye Kinshasa hagati ya Perezida Tshisekedi na John Murimba, ni Minisitiri wa Uganda ushinzwe ubutwererane bw'akarere, akaba n'intumwa yihariye bwana Perezida Museveni wa Uganda. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Presidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rivuga ko Perezida Tshisekedi yashyikirijwe ubutumire bw'umukuru w'igihugu cya Uganda bamusaba kuzitabira umuhango w'irahira rya Perezida Museveni uzaba ku wa kabiri tariki 12 Gicurasi muri uyu mwaka. Ni nyuma yuko yongeye gutorerwa kuyobora Uganda muri manda ya 7. Perezida Museveni yongeye gutsinda amatora yabaye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2026 ku majwi 71.65%, atsinda abo bari bahanganye cyane uzwi nka Bobi Wine wagize amajwi 84.72%. Ariko icy'ingenzi kiri inyuma y'ubutumire si ukwitabira ibirori gusa, hari ibimenyetso bikomeye byerekana ko Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gushimangira umubano wa diplomasi, ubufatanye mu by'umutekano ndetse n'ubukungu, mu gihe akarere k'ibiyaga bigari kagihanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke. Presidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko uru ruzinduko rushobora gutanga amahirwe yo gusinya amasezerano mashya y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi agamije guteza imbere ubuhahirane, ibikorwa remezo ndetse n'imikoranire ya gisirikare. Mu myaka yashize Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakomeje kwegerana cyane cyane mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo umutwe wa ADF. Ingabo z'ibihugu byombi rero zikomeje ibikorwa bihuriweho byo guhiga bukware uyu mutwe umaze igihe uhungabanya umutekano mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi mu bya politike baravuga ko ubutumire bwa Museveni kuri Tshisekedi bufite uburemere bwa diplomasi kurusha uko benshi babyibwira, bugaragaza ko Kampala na Kinshasa bikomeje kubaka ubufatanye bushya bufite inyungu zikomeye ku mpande zombi, cyane cyane mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gushaka abafatanyabikorwa bakomeye bayifasha mu bibazo by'umutekano n'iterambere ry'ubukungu muri iki gihugu. Ku ruhande rwa Uganda, gukomeza umubano mwiza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifite akamaro gakomeye mu rwego rw'ubucuruzi no kurinda inyungu zayo mu karere. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bifite isoko rinini ku bicuruzwa bya Uganda, kandi umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugira ingaruka zikomeye ku bukungu n'umutekano bya Uganda. Hari amakuru
harakomeza kuvugwa kandi ko n'ubundi kwegerana hagati y'ibi bihugu byombi gushobora kugira ingaruka nziza kuri politiki y'akarere cyane cyane mu mubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe Kinshasa yikomeje gushaka uburyo bwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uganda iri kwigaragaza nk'umwe mu bafatanyabikorwa Perezida Tshisekedi ashobora gukomeza kwishingikirizaho cyane. Uru ruzinduko rwa Tshisekedi Kampala niruramuka rubaye rushobora kuba ikimenyetso gikomeye cy'icyerekezo gishya cy'umubano hagati y'ibihugu byombi ndetse rukaba intambwe nshya mu kurushaho gukomeza ubufatanye bwa politike, ubukungu n'umutekano hagati ya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bije mu gihe hari hamaze igihe ndetse murabyibuka niba mukunda kudukurikira cyane gatanu kuri kagenzi kako mu minsi ishize hari igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yarakaye ivuga ko igisirikare cy'Ubugande bagomba gucyura ingabo zabo byihutirwa ko n'ubundi abaturage bavugaga ko izi ngabo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta musanzu zirimo gutanga kubera yuko n'ubundi ngo aba barwanyi ba ADF bari bakomeje kwica abaturage umunsi ku munsi. Nyemerera twerekeze muri iyi nkuru n'indi nkuru nayo ikomeye kandi ikomeje kugaruka hirya no hino. Ni inkuru rero iturutse mu barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ikomeye cyane aho kugeza ubu barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakomeje kwiyubaka ndetse bakaba bamaze gushyiraho urwego rukomeye rugomba kunganira ubuyobozi bw'iri huriro. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 batangaje ko bamaze gushyiraho ishami rishinzwe ubutabera nyuma y'amahugurwa ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu n'amategeko y'intambara yabereye mu mujyi wa Goma. Aya makuru yatangajwe inyuma y'igikorwa cy'amahugurwa yahuje bamwe mu bayobozi n'abagize uyu mutwe yagamije kubigisha amategeko mpuzamahanga agenga intambara n'uburenganzira bwa muntu. Nkuko amakuru yatangajwe abivuga nyuma y'amahugurwa Alliance Fleuve Congo 23 yahise ishyira itangazo hanze itangaza ko igiye gushyiraho urwego rushinzwe ubutabera mu duce igenzura ibintu benshi batangiye kubona nk'ikimenyetso cy'uko uyu mutwe uri kugerageza kwitwara nk'ubutegetsi bwuzuye mu bice bigaruriye. Amakuru ava mu mujyi wa Goma aravuga ko iri ishami rishya rizajya rikurikirana ibibazo by'amategeko n'imanza mu bice bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo 23 cyane cyane nyuma y'igihe kinini havugwa ikibazo cy'ikorwa y'ubutabera muri utu duce. Mu mezi yashize uyu mutwe wari umaze gutangira ibikorwa byinshi bisa n'ibikorwa bya leta birimo gushyiraho abayobozi mu nzego zitandukanye no kugenzura imikorere y'inzego zibanze. Ibi bikaba byaratumye bamwe mu basesenguzi bavuga ko Alliance Fleuve Congo 23 iri kugenda yubaka imiterere y'ubuyobozi bwayo buhoro buhoro, ibintu bishobora gukomeza gutera impungenge ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'amahanga akurikiranira hafi ibi ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kurindi ruhande rero iki ni igitego abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeye gutsinda, akaba n'ubundi ari nyuma yuko bakomeje kugenda biyubaka umunsi ku munsi mu buryo bukomeye mu bice abagenzura bigaruriye babivanye mu maboko ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi kandi bije mu gihe n'ubundi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakomeje kwegukana intsinzi mu bice bitandukanye ni nyuma yuko n'igisirikare cyo ku ruhande rwa leta ya Kongo abahanganiye ku rugamba cyamaze kwemeza imbaraga zacyo nke imbere y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ibi bikaba bibaye mu gihe intambara hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo ikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, mu gihe ibiganiro bya diplomasi bikomeje kuba ariko bikaba nta muti urambye byari byatanga kugeza na n'ubu. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV
rero ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru mu gihe abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bo bakomeje kwiyubaka umunsi ku munsi ari nako bagenda bigaragariza amahanga anisi yose muri rusange. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye ni munyemerere twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Mikrofone ya Ibendera TV tuyerekeje mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi haraturuka inkuru ikomeye cyane, ni inkuru ijyanye n'impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi zatangiye rero gutaka no gutabaza, baragira bati ni mudufungurire inzira tujye gushaka ubuzima. Kubera iki izi mpunzi zifungiranwe no kubera mpamvu kireka ibi nabyo nze tubyinjiremo ku buryo burambuye, ariko nyemerera nongere nkwibutse ko turi makuru hano ku Ibendera TV. ni wamaze kuhagera ndakungiye ngusaba ngo nkorere like, uraza kuba ugize neza nubikora. niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkundire unkorere subscribe, ushobora no kuba wari usanzwe dukurikira ariko utari wakora kuri ako kantu gatukura ni subscribe. nyemerera rero hakore uhemeze nurangiza ukore no kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo butaye amakuru ku Ibendera TV ajya kwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu nkambi ya Musenyi, ni inkambi iri muri komine Musongati mu ntara ya Burunga mu Burundi, ziravuga ko ubuzima bwazo bukomeje kuba bana bubi cyane kubera kubuzwa ubwisanzure bwo kujya gushaka imibereho hanze y'iyi nkambi. Nkuko amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi abivuga, benshi muri izi mpunzi ngo batunzwe n'ubucuruzi butoya cyangwa se indi mirimo bakorera hanze y'inkambi. Gusa bavuga ko kubona uruhushya rwo gusohoka muri iyi nkambi bakajya gushaka ubuzima hanze yayo byabaye ikibazo gikomeye, kuko ngo hari abamara iminsi myinshi bategereje uruhushya abandi ntibaruhabwe burundu. Abacuruzi bo muri iyi nkambi bavuga ko ibyo byatumye ibikorwa byabo bihagarara, bamwe batangira kubura ibibatunga n'ibitunga imiryango yabo. Reka nkubwire ukuntu rero iki kibazo gihangayikishije cyane. Amakuru aravuga yuko abacuruza ibintu bitandukanye muri iyi nkambi ngo ikibazo gikomeje kubabangamira kubera yuko ngo nibahabwa uruhushya kugira ngo babone uko bajya kurangura hanze y'inkambi ubundi bazane ibintu ahangaha. Ikindi kandi abasohoka bajya gushakisha ubuzima n'imibereho hanze y'inkambi, ibi ngo bikomeje kubabangamira, bityo rero bakaba barimo gutabaza muhisi n'umugenzi bavuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga na kangaratete. Aya makuru aje mu gihe umutekano ukomeje gukazwa muri aka gace. Hari amakuru avuga ko mu minsi ishize bamwe mu mpunzi bafashwe bazira gusohoka mu nkambi badafite ibyangombwa bibemerera gusohoka. Hanavugwa abariyeri zicunzwe n'imbonerakure mu duce dukikije iyi nkambi, bityo bigakomeza guteza ubwoba n'ihungabana muri izi nkambi impunzi ziri muri izi nkambi. Ubuyobozi bw'iyi nkambi bwo buvuga ko izi ngamba zafashwe zigamije gucunga umutekano no kugenzura neza urujya n'uruza rw'impunzi. Bavuga ko amategeko y'u Burundi yemera ubwisanzure bw'impunzi, ariko ko hari igihe hashyirwaho amabwiriza yihariye bitewe n'imiterere y'umutekano. Nubwo bimeze gutya ariko impunzi zivuga ko izi ngamba zikabije kandi zibangamira imibereho yabo ya buri munsi. Barasaba ko abakwemererwa kugenda mu buryo bworoshye kugira ngo babashe gukora no gushaka ibibatunga n'ibitunga imiryango yabo. Hari n'abavuga ko mu zindi nkambi zimwe na zimwe abasaba uruhushya rwo gusohoka basigana amakarita bahabwaga abasigana amakarita bahabwaga imfashanyo y'ibiribwa, ibintu bavuga ko bibatera impungenge zo kuba bashobora no kubura ibyo kurya mu gihe batinze kugaruka. Kuri ubu izi mpunzi zikomeje gusaba ubuyobozi bw'u Burundi n'inzego zita ku mpunzi gufata ingamba zorohereza impunzi kugenda no gukora, kuko ngo ubuzima bwo kuguma mu nkambi nta kazi cyangwa ubucuruzi
bukomeje kutagenda neza, ibi ngo bibashyira mu bukene n'agahinda gakomeye cyane. Izi mpunzi rero zikaba zirimo gutaka zitabaza muhisi n'umugenzi, baravuga ko kugeza ubu ubuzima bwabo buri mu kaga n'akangaratete ku rwego rutigeze rubaho n'aka na gato. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ndabibutsa ko turi mu makuru hano ku Ibendera TV, n'amakuru yo kuri uyu wa kane tariki 7 Gicurasi muri uyu mwaka. Njye nitwa Umukada, ndi muri studio za Ibendera TV rero ko bwanyu, niyo mpamvu mbasaba niba bamaze kugera hano ngo unkorere like, uraza kuba ugize neza yuko no gusangiza ayo makuru nshuti n'abavandimwe bawe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ukore kuri ako kantu gatukura aka subscribe uhemeze, uke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera sinye dora notification kugira ngo butaha amakuru ku Ibendera TV ujye uyabona datakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Twerekeje mikrofoni ya Ibendera TV mu gihugu cya Sudan y'Epfo. Kugeza ubu tuvugana, Bwana Salva Kiir, perezida w'iki gihugu, amaze kwirukana umugaba mukuru w'ingabo zo muri iki gihugu. Yitwa Salva Kiir, ni perezida w'iki gihugu, akaba yamaze gukora impinduka nshya muri guverinoma ye, zirimo kwirukana umugaba mukuru w'ingabo ndetse na minisitiri w'imari wari umaze igihe kitageze ku byumweru 2 muri uwo mwanya. Itangazo rya leta ya Sudan y'Epfo ryatangaje ko General Paul Nange wari umaze kuyobora igisirikare cy'iki gihugu kuva mu Ukwakira gushize, no kuvuga mu mwaka ushize 2025, uyu yakuwe ku mwanya we nyuma y'igihe igihugu gikomeje guhura n'umutekano muke ndetse ibikorwa bye bikaba byaravugwagaho byinshi. Mu mwanya we Perezida Kiir yongeye gushyiraho General Santino Dengeworo, umwe mu nshuti ze za hafi kandi ukomoka mu karere ka Bahr el Ghazal, aho Salva Kiir nawe akomoka. Santino Dengeworo yari yaranabaye umugaba mukuru w'ingabo hagati y'umwaka wa 2020 na 2024, akaba yongeye kugaruka kuri uyu mwanya rero. Nanone kandi Minisitiri w'Imari Salvador Garange Mabioriditi wari washyizwe kuri uyu mwanya kuwa 23 Mata muri uyu mwaka wa 2026, nawe yirukanwe muri izo nshingano, akaba yahise asimburwa byihutirwa na Kuru Daniel Ayuro, ni muguke mu by'imari n'ubuyobozi wari usanzwe akorera ministeri zitandukanye za leta. Kugeza ubu kuri izi mpinduka zabaye nta kindi kigeze cyongerwa, gusa amakuru akavuga yuko ibi byabijyaniranye n'uko iki gihugu cya Sudan y'Epfo gikomeje kugarizwa n'intambara za hato na hato. Ikindi kandi ibi bikanga bifitanye isano no kuba iki gihugu cya Sudan y'Epfo gikomeje kugana harindi mu kabijyanye n'ubukungu bwacyo. Kugeza ubu rero Salva Kiir akaba akomeje kugenda akora impinduka zitunguranye kandi zihutirwa, mu rwego rw'uko bigaragara yuko ngo arimo kugerageza kuzahura umutekano n'ubukungu bw'iki gihugu, nk'uko n'ubundi bituruka mu mboni za basesenguzi batandukanye. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero, ibintu bikaba bikomeje gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Ndakwibutse yuko turi makuru hano ku Ibendera TV. Njye nitwa Umukada, niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV ukaba wamaze kunkorera like, ndagushimira cyane. Niba uri mushya hano ku Ibendera TV ukaba wakoze subscribe, ndagushimira cyane. Reka ariko mbere kuva muri studio za Ibendera TV munyemerere twongere tunyuze amaso mu bitekerezo byanyu. Yitwa Mwarimu Nyerere agira ati, iyo message ya RDF 23 niyo yafata miri FDNB, reka kwidigadiga. Kini Kirundi nakwambia. Yitwa niwe wagarutse akomeza agira ati FDNB s'abasirikari basanzwe. Ni igitekerezo cyawe. Uyu kandi yitwa Masengesho Emile agira ati, azabura umutabara yishinze, neva reka azabibona Kisekedi we uzahagwa.
uyu yitwa Masengesho yakomeje agira ati ntabwo twagifata gusa ahubwo barabona umujinya wa RDF. Okay. Yitwa Papa Kimu yagize ati wakijuju urabona ko RDF yashobora gufata FDNB. Harimo n'abantu baba bagiye baduha ubutumwa burimo no gutukana. Harimo uyu yitwa nde, yitwa Gaston Ndikumana yagize ati welcome, wakoze cyane ku twifuriza ikaze. Hanyuma ngira ngo ni ubutumwa bwanyu mbona mwatambukije, ndabashimira cyane abatambukije ubutumwa bwanyu muri aya makuru. Nta kintu bidutwaye ni ikintu gito akuba wafashe umwanya wawe ugatambutsa ubutumwa bwawe hano, wakoze cyane, ibyo ni iby'agaciro ntashobora kwirengagiza n'akana gatoya. Ubutumwa bwanyu rero uko bwaba bumeze kose nagira ngo mbabwire ko n'umusanzu hano kwibendera TV. Reka rero nanabashimire cyane mwe mwese, hanyuma kandi munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Ubutumwa bwanyu mukomeze kubutambutsa, ushobora no kubunyuza kuri nimero yacu ya WhatsApp niba wifuza utambutse igitekerezo ku muyoboro wacu wa WhatsApp no gukoresha akamenyetso ko guteranya 257 ushobora no kunyuraho wifuza kwamamaza, niyo nimero wanyuraho. Niba wifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV niyo nimero wakoresha. Niba wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV niyo nimero wakoresha. Hanyuma rero amwese nimunyemerere mbashimire cyane kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Imana ibe mu ruhande rwanyu, ndabakunda cyane mwese. Bye, ciao ciao.